Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Reka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero, mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo rero cyo ku munsi wo kwa kabiri, turi ku itariki 12 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka 2025. Iki gitondo kituzindwe n'ubundi n'amakuru agezweho nk'uko bisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no bindi bice bigiye bitandukanye hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Inkuru turi buze kugarukaho, turaza kwibanda ku tangazo ryasowe na AFC M23 nyuma rero ko yashatse gufata ikibuga cy'indege, biza kurangira izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zihagazeho cyangwa se zibabujije ko bakwinjira kuri iki kibuga cy'indege. Hanyuma rero bahise basora itangazo karundura, itangazo karahabutaka. Iri tangazo tukaba turi buze kugenda turigarukaho, ni nako kandi turi buze kugaruka kuri Joseph Kabila Kabange. Uyu mugabo akaba ari yagiye gushaka inzira yo kuza kuba yabafasha kwinjira hano mu mujyi wa Kinshasa. Ese iyi nzira yari yagiye kwishaka he, byari bimeze bite? Byose rero mu byo tugiye kugenda tubagezaho. U Rwanda narwo ruka rwamaze gusora itangazo ryamagana mu by'ukuri ibiherutse gusohorwa na mpuguke cyangwa se n'ubutasi bwa Loni, buvuga ko rwaba rwarafashije M23 mu bwicanyi bayishinja kuba yarakoze mu bice bigiye bitandukanye, aho bavuga ko abaturage 319 ndetse n'abaturage 80 bishwe ko babafatanyije cyangwa se babarifatikanyije. Ni byinshi turaza kugenda tugarukaho. Wowe icyo usabwa n'ukubana natwe ukareba ko wakanze kuri subscribe niba warabikoze kandi ugakanda no kunzogera, bivuze ngo inkuru rwose iyo ihageze uyibonera ku gihe. Hanyuma ariko navuga ko ingingo z'ingenzi dufite ari nyinshi cyane, ariko reka tubanze ducisheho publicité gato cyane nk'umunota umwe n'amasegonda 30, ubundi no duhite tuza n'amakuru mu buryo burambuye. Murakoze cyane, mbahaye ikaze, nyaboneka ntimujye kure. Reka dufate umunota n'amasegonda 30 duhite tuza mu buryo burambuye. Kwakire muganga Damasi, bakunzi ba Eugene Official, mwese rero inkuru nziza abazaniye ndagira ngo ayibagezeho. Murakoze cyane bwana Eugene. Twegereze ishami rya Prime Health Infinity abantu batuye Nord Kivu, by'umwihariko abari mu bice bya Goma. Turi mu mujyi wa Goma muri gare centrale de Goma. Ni gare yegereye Rond-Point Sinielse. Kugira ngo tugereho neza winjira mu muryango usohoka aho bisi zisohokera, ukinjira ari cyapa kiri hanze urakibona ku muryango wa kabiri muri iyo gare. Ukigeramo abakwakira barahari, harimo umuganga ugomba kugufasha, harimo abagomba kukwakira, harimo abakozi bakora massage. Bivuga ngo dufitemo service enye. Harimo consultation préventive, harimo imiti, ya miti tuhora tubabwira iva mu bimera ikomoka muri Aziya, 90% bari ibinini ariko hakagaragaramo na poudre n'amasiro. Ikindi ni iyo massage tubabwiye ifasha abantu bagizweho ingaruka n'indwara z'amagufa, impanuka. Tukababwira ko hari na regime ubujyanama buhagije bubafasha mu kumenya ibyo kurya bibafasha kugira ubuzima bwiza. Iyi miti ngigera mu bice bigiye bitandukanye byo muri Grand Nord, haba muri Rubero, ukagera za Butembo, Kasinde ndetse we na Zaituri, Beni n'ahandi hose barayibona. Bunia nabonaga n'ahandi. Ariko nkanabitsa ko abantu bari kubera bisi ziri hariya zerekeza mu bihugu byose. Tuvuga bivuga ngo tuzatubashyira kuri kuriye abantu bari Uganda, aho baba baherereye hose, Kampala, Kenya, bisi zigiye zirahari. Yewe na za Sudani zirahari, Tanzania zirahari, Burundi zirahari. Ubu byoroshye abantu bari Burundi twari twarabuze ko tubafasha no kutuvugisha tukabashyirira kuri kuriye. Yes, bakunze Eugene Official rero nyuma y'itangazo reka none sasa duhite tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Already rero Vincent akaba yamaze kugera ku murongo wa telefone kugira ngo tumanukane muri amakuru mu buryo burambuye. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Saita. Urakomeye. Ndaho igitondo kimeze neza rwose, ibicu bimeze neza, akavura ndetse n'akazuba bivanze buhoro buhoro. Kugenda biboneka.
hanyuma vise amakuru muri iki gitondo ndifuza ko ndabizi ko ingingo z'ingenzi zihagize ni nyinshi cyane, ariko ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru cyangwa se duhere kuri iri tangazo ryasohowe na M23, ariko nk'uko amakuru arimo kugenda tugeraho bikaba bivuga ko yarisohoye nyuma y'uko yari bujijwe cyangwa se abarwanyi bari kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa basaga no bayibangamiye, bayibujije kuba yakwinjira mu bice bigiye bitandukanye, nyuma y'uko ku munsi w'ejo twari twumvishe reinforcement yari yakoze zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye ndetse ziremereye cyane. Nibyo twahera kuri itangazo nyine ryasohowe na M23, igisata cyabo gishinzwe itangazamakuru. Ni itangazo ryasohoye ku mugoroba w'itariki 11 z'ukwezi kwa Munani 2025. Aho umukono nyine na Lawrence Kanyuka ukuriye itangazamakuru no kumenyekanisha amakuru mu ihuriro rya AFM 23 rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Numva nyemereye twarinyuramo muri makeya tukarebera hamwe ibirigize. Twagiye ahubwo rwose twihute cyane. Baragira bati arrête violation du cessez-le-feu lundi 11 août 2025. Nimo gutanga impuruza ku byerekeranye no kubangamira agahenge kari katemewe hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ihuriro AFM 23. Baragira bati turamenyesha abaturage ndetse no ku rwego mpuzamahanga ko Alliance Fleuve Congo itanze impuruza ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga ku butegetsi bwa Kinshasa bukomeje ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibitero bituma amakimbirane arushaho kwiyongera. Ati ibyo byose birakorwa mu gihe hasinywe amahame ngenderwaho ku itariki 19 z'ukwezi kwa Karindwi 2025. Atasinyirwa i Doha bemeranywa hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa AFM 23 yuko habaho agahenge mu buryo bwo kubabereka intambara burundu. Yego. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kukabangamira. Baragira bati hari ibikorwa bigaragara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Ataho bazanye abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, ati byagaragaye mu bice bitandukanye, harimo igice bita Nzimbira. Yego. Harimo igice bita Mwenga. Yego, ubwo ni Mwenga, ni muri teritwari ya Mwenga. Harimo igice bita Bunyakiri. Naho utwo n'uduce turi aho hafi aho. Harimo igice bita Kibua. Yego, na za Kibua. Harimo igice bita Pinga. Kibua ubwo ni muri Warikare ndetse na Pinga ni muri Warikare. Yego. Ndetse na Uvira. Na hano muri Uvira ubwo ni muri Sud Kivu. Baragira bati kwiyongera kw'abo basirikare ndetse no kubangamira mu buryo bugaragara agahenge bari bemeje gushyira mu bikorwa ndetse banabisinyije. Ati babona yuko bigamije ibintu bikurikira bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho bashaka kuzanyura Kindu Shabunda. Ati hari abasirikare bavuye Kindu bajya za Shabunda ndetse n'ibitwaro byabo biremereye. Yego. Ati hari abandi bavuye Kinshasa bajya Bujumbura. Ati hari abandi bavuye Kisangani berekeza Warikare. Ati kandi hari ubwato bubiri bwavuye Karemi bujya Uvira. Ati butwaye abarwanyi bagera mu 1,125. Abatase bw'abagabo barakora kubita bamenya n'imibare bari batwaye. Ati bagiye ku cyumweru, ati niho bomotse. Baravuga bati ubutegetsi bwa Kinshasa ati bukomeje gukaza ibintu mu buryo buri ku rundi rwego kandi babigambiriye. Ati bo babangamiye ibiganiro bya Doha bigamije kubageza ku mahoro. Ati ikindi kandi barabona yuko ukuzana abo basirikare ati bikurikiwe no kugaba ibitero bitandukanye mu bice bituwe n'abaturage cyane. Ati ibyo ngibyo bikaba biteza ipfu z'abasivile. Ati kuva mu byabo kw'abaturage ku bwinshi. Ati kandi bigateza ibibazo ku baturage bikabangamira n'uburenganzira bwabo. Ati ibyo byose M23 AFC irabyamagana. AFC ivuga yuko ngo iyi nkuru zitanze ariko itazabura kwirwanaho
no kurwana ku baturage b'abasivile nk'uko bivuga yego ati kandi ko igamije kugira ngo icyo ishyize imbere ari uburyo bwo kugira ngo ibibazo biri muri Demokarasi ya Kongo byakemuka mu buryo bw'amahoro bitanyuze mu buryo bw'imirwano nk'uko iri tangazo ribivuga. Ariko andi makuru avuga ko yego M23 yasohoye no tangazo nyuma y'uko ibangamiwe na Wazalendo ndetse na FARDC ibitero ejo yari yagabye mu gitondo muri teritwari ya Walungu. Noneho Wazalendo ibasha kubasubiza inyuma aho bashaka gufata kandi gace bita Kahinda ndetse n'agace bita Chimanga. Bikavuga yuko iri tangazo barisohoye rero nyuma y'uko bari babonye ko Wazalendo na FARDC bihagazeho noneho bakababuza gufata ikibuga cy'indege mu minwe kiri mwa bino bice bya Nzibira na aerodrome ihari yego iri hagati ya Walungu ndetse na Shabunda ni ku nkengero za Shabunda ndetse na Walungu. Noneho rero babona babangamiwe no gufata utu duce bagahita basohora itangazo, ariko nabo bakaba barisohoye mu gihe n'ubundi bari bakoze deployment muri za Walungu na za Mwenga, aho bivuga yuko ku cyumweru bajyanye amakamyo agera mu 10 harimo abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ku wa mbere naho bajyana amakamyo agera muri 15 harimo ibikoresho ndetse n'abasirikare babo. Bikavuga rero ko babikoze mu buryo bwo kwitangura kugira ngo guverinoma ya Kinshasa nayo idasohora itangazo rivuga yuko babangamiye agahenge bakagira ngo babatange. Kuri ukabona yuko M23 yabikoze mu buryo bwo kugira igaragaza yuko uruhande bahanganye ari bo banyabinyuma banyamakosa kandi ndayo yarakoze deployment. Ubwo rero iki ni ikimenyetso kindi kigaragaza ko hari ahantu ko byaba kose imirwano n'ubundi biracyari kwa kundi. Imirwano yo ni ikigaragaza yuko igiye gukara kurushaho, kuko impande zombi ubona ko ziri gushyira imbaraga muri deployment, haba abasirikare haba ndetse n'ibikoresho. Urabona niba M23 itabaza kavuga iti dore FARDC irimo irazana n'abasirikare mu bice tugenzura, ikigaragaza yuko imirwano ishobora kubura kandi ku mpande zose. Yaba M23 yakoze deployment mu buryo bwose, irimo irinjiza abasirikare bashya mu gisirikare cyayo, irimo irashaka ibikoresho bishya, irimo irakora ku ikoranabuhanga rihambaye. Warabibonye ko n'ubundi FARDC yavuze ko yakoresheje drone ifata Kaniyora ndetse na Muramba, irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo yongere imbaraga. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo ntabwo bwicaye, kuko nabwo bashobora kwita abasirikare bashyashya bukarokirita abize ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Urumva ko intambara iri generalize mu bisata byose, yaba ibisata by'itumanaho, yaba ibisata by'ikoranabuhanga ndetse no kuri tere. Ukabona yuko bose barimo bongera abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ikigaragara nuko yaba Nord Kivu ndetse na Sud Kivu imirwano igiye kubura mu gihe abantu biteze yuko ibiganiro bya Doha byaba, kandi nta tariki byongeye kugenwa ko byaba, aho kubona yuko ikigiye gukoreshwa ari imbaraga kurenza ko ibiganiro byakemura ibibazo biri hagati y'ihuriro M23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Vise reka tuve kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iri tangazo rikubiyemo byinshi cyane ku bigendanye n'urugamba ruri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndavuga rero buriya haba izo deployment zo muri teritwari zigiye zitandukanye, harimo teritwari zo muri Kivu y'Amajyaruguru, hakamo teritwari zo muri Kivu y'Amajyepfo. Reka ubwo tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda ivuga ko Joseph Kabila Kabange, uyu mugabo mu byamuzanye koko ngo yaba yatangiye kugenda abishira mu bikorwa, none akaba yatangiye gushaka uburyo ki ubutegetsi bwa Kinshasa agomba kubushyira hasi ku butaka, yifashije cyangwa se akoranye n'ubundi na AFC M23, ndetse ngo akaba nk'umuntu w'umusiniya yatangiye gushaka amayira yaho bashobora kuba banyura byoroshye cyane kubageza hano muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ibirometero 15 utuvuye muri uyu mujyi wa Congo Brazzaville winjira mu mujyi wa Congo Kinshasa ni bike cyane dukurikije urugamba twagiye tubona naho M23 ituruka igafata ibice bigiye bitandukanye, cyane cyane hano muri uyu mujyi
wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Vise biravuga ko Joseph Kabila ngo byaba byari byamujyanye Kinshasa Congo Brazzaville ashakisha kugira ngo arebe ko hari abahabona inzira. Amakuru dukesha abantu batandukanye ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye biragaragaza yuko Joseph Kabila Kabange nyine wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akimara kugera mu mujyi wa Goma yaganiriza AFM ku 23 uburyo yasubira ku butegetsi. Noneho AFM 23 isa n'ibyemera ariko kugira ngo ibyifuzo byabo nabyo bibashe kumvikana ndetse no kugera kure. Yego. Ariko abandi kuba n'abantu batandukanye kugira ngo baganire uburyo ki ubutegetsi bwakwiye gukora ndetse n'uburyo bagakwiye kubuhindura. Binavamo yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahise butangira mufatira ibihano imitungo ye birafatirwa ndetse batangiza n'urubanza arwo kugira ngo aburanishwe ku byaha by'ubugambanyi ndetse n'ibyaha byo gukorana n'umutwe witwaje intwaro ariwo AFM 23. Ubu rero biravuga yuko yagiye Brazzaville amarayo iminsi 3. Noneho amazeyo iminsi 3 ngo cyari kimujyanye kwari kugira ngo aganire na Perezida Sassou Nguesso ku bijyanye no kuba M23 yatekereza gufata umujyi wa Kinshasa. Noneho bakabitekereza banyuze i Congo Brazzaville. Kubera ko ubuye Congo Brazzaville buri kapitale ya Congo ya Repubulika ya Congo, kapitale ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kinshasa, harimo uruzi rwa Fleuve Congo, harimo kilometero ziri hagati y'icumi na 15 na 13. Noneho bakavuga bati twebwe twanyuza ingabo zacu hano twere dufata presidence. Turabasaba yuko wowe Sassou Nguesso waduha umusada igihe twaramuka tuje noneho ntujuwe ahantu habiri ngo ujye gufasha AFM 23 ufashe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aho utatureka ukaduha buryo ki twe twikorera akantu noneho tugakuraho Perezida Tshisekedi igihe icyo aricyo cyose yaba atemera ibyo tumubwira yuko akwiye kuva ku butegetsi akegura noneho AFM 23 igafata ubutegetsi. Biravuga yuko aricyo cyaba cyaramujyanye kuganira n'uyu Perezida Sassou Nguesso. Nuko M23 tubona ko ikomeje kugaragaza imbaraga hirya no hino ifata ibice bitandukanye. Ariko iki nacyo bakaba bari kugikoresha mu bwo buryo bwo gushaka amaboko. AFM 23 igifashisha Joseph Kabila nk'umuntu nyine wabaye perezida nubwo hari ibyo batahuriragaho. Kandi umuntu wayirwanyije ariko mu nyungu za politiki bakavuga bati igihe icyo aricyo cyose yagenda duhagarariye yaba agiye nk'umuntu ufite igihagararo gishyitse kandi bifatika. Noneho ibyo turwanira bikabasha kumvikana tukabasha no kubigeraho tumunyuzeho nawe akabigeraho tunyuzemo. Nuko amakuru avuga nuko bimeze. Niko bimeze kubera ko ubu yagarutse ari Goma nyuma y'iminsi 3 nyine avuye muri Congo Brazzaville kuganira na Sassou Nguesso. Ariko biravuga yuko yanaganiriye na bamwe mu basirikare bakuru bashinzwe ubutasi ndetse n'abashinzwe intwaro mwa kiriya gihugu cya Repubulika ya Congo kugira ngo igihe cyose yabasha kumvikana na AFM 23 ko bohereza ingabo zabo muri Brazzaville noneho zikomoka azijya Kinshasa. Abashinzwe ubutasi ndetse n'abashinzwe intwaro babe babatera inkunga kugira ngo umugambi wabo w'ubwika Tshisekedi wagerwaho. Vise mbere ko dukomeza n'andi makuru ya hano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wanyemera tukabanza gato tukanagaruka no kuri itangazo ryasowe n'u Rwanda kuko burya ngo ujya gutera uburiza arabwibanza. Nubwo tutariho tutahera ariko ntekereza ko n'iryo tangazo turicometsemo ahangaha rwose ibintu byagenda neza. Ni itangazo rero rigaragaza uburyo ki cyangwa se u Rwanda runyomoza ruhakana ibyo rwashinjijwe byo kuva ko rwaba rwarafashije mu vetura mu bwicanyi bari kugenda bayishinja cyangwa se ari kwishyiraho bw'abaturage bagera muri 319 bivuga ko biciwe muri za Rucuro ndetse n'abandi 80 bagwe hano muri za Sud Kivu. Ndagira ngo tugaruke kuri iryo tangazo. Nibyo ni itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane. Akaba ari itangazo ryasohowe ku itariki 11 z'ukwezi kwa Munani 2025.
ifite umutwe uvuga yuko u Rwanda rwamaganye ibirego by'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ushamikiye kuri MONUSCO, aho bwashinje u Rwanda kugira uruhare mu kwica abaturage 319 b'abasivile, bivuga yuko ngo biciwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho uyu muryango ushamikiye kuri MONUSCO ukavuga yuko RDF yabigizemo uruhare ifasha M23 mu kubica. U Rwanda rero rwahakanye ibivugwa n'uyu muryango, ruravuga ruti ibi ni ibihuha kandi ni ibinyoma bigamije kugira ngo bisebye leta y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda. Ati ibyavuzwe yuko RDF yakoranye n'aba bagize uruhare mu kwita abaturage nubwo nabyo u Rwanda rutabyemeza. Bati ibi rwose ni ibinyoma bidafite ibimenyetso. Ati ikigaragara nuko ibi ngibi bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ati uyu muryango ushamikiye kuri MONUSCO, yego, ati uburyo wakoreshejeho kugira ngo ukore iri perereza ndetse n'ubushakashatsi, ati ni uburyo bubogamye kandi butizewe. Ati byose rero bivugwa kuri RDF ntabwo ari byo, ni ibinyoma bidakwiye kwihanganirwa cyangwa kwemerwa. Ati ikindi, ati umuryango wa MONUSCO, ati gusohora amatangazo nk'aya ni ibigaragaza yuko watsinzwe kurinda umutekano w'abasivile, ati ndetse no guhagarika umutekano mukeya uri mu bice iyi MONUSCO irimo. Yego. Ati noneho bakabona gushinja u Rwanda ibera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi aribo bagize uruhare mu gutuma amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo arushaho kwiyongera. Ati aho bagashatse icyatuma amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo akemuka mu buryo bw'amahoro, ati barimo baratera u Rwanda ibinyoma. U Rwanda rwabiteye utwatsi rwerekana ko uyu muryango ubogamye, ariko na M23 yari yerekanye yuko ibishorwa n'uyu muryango ushamikiye kuri MONUSCO ari ibikorwa mu buryo bwa propaganda bwo kubasebya, kandi bikorwa na bamwe mu banyekongo bari mu muryango wa MONUSCO ndetse n'iyi komisiyo ishamikiye kuri MONUSCO ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ko bamwe mu banyekongo bakora mu muryango ari bo batanga aya makuru y'ibihuha, noneho agatangira gukwirakwizwa mu cyiswe raporo kandi ntaho bihuriye n'ukuri. Ntabwo byoroshye. Urabizi yuko uyu muryango wavugaga yuko abaturage ba 319 ngo ni abahinzi ngo mu burasirazuba bwa Kongo, ngo batuye za Rucuru, bakavuga ngo hitwa Rubumbashi ndetse n'ahandi henshi, ngo bavuga yuko ngo bakorana na FDLR cyangwa ngo ari aba FDLR. Ariko mu makuru yavuzwe na Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wa AFM 23 wungirije mu bya politike, yavuze yuko ibintu atari byo kubera ko n'uduce berekana nk'agace bavuga ngo ka Rubumbashi kataba hariya muri teritwari ya Ruturu. Nuko bavuze nanone ngo abaturage batuye muri parike ya Virunga. Avuga yuko iyi parike idashobora guturwamo n'abantu kubera ko ni ishyamba, kandi harimo n'inyamaswa zitatuma abaturage bahatura. Ibyo ni byo bimenyetso yagiye agaragaza yuko ari amakuru y'ibinyoma kandi ashingiye ku bihuha, ko n'ibyagiye bigaragazwa bitari byo, kuko ujya ukarara muri parike ya Virunga wasanga nta bantu batuyemo. Ibyo byose bikagaragaza ibinyoma by'ibyo bavuga. N'umuvugizi wa gisirikare wa M23 Lieutenant Colonel Wilingoma, nawe yarabinyomoje aravuga ati bazaza bakatwereka aho abantu twabahambye. Ati ari ibinyoma ko twabahaye urubuga rwo kuza ngo bakore iperereza ko batarikoze, ahubwo bagashaka kubogama berekana ibiri ku mutima wabo kandi bagamije gusebya umutwe wa M23, kubera ko ari cyo bagamije igihe icyo ari cyo cyose. Batagamije kuvuga ibiba, ahubwo bagamije kugira ngo berekane yuko M23 ikora ibibi birengagije ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Visi, ariko nubwo tukiri kuri iyo nkuru ku bigendanye no gushinjwa ubwicanyi, no muri Warikare barashinjwa kwica abantu bagera kuri 6 bakekaho gukorana ngo na Wazalendo. Donc ngo irashinjwa kwica abaturage bagera kuri 6
ngo bari kubakekaho gukorana na Wazalendo. Urumva ko ibi raporo nk'izo ngizo cyangwa se biracyasohoka ibigendanye n'uko baba bashinjwa ubwicanyi? Nibyo ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo buhwema gushinja M23 ubwicanyi nk'abantu bahanganye. Kubera yuko ku itariki 9 ubutegetsi bwa Kinshasa bwabwishe n'amakuru bita Actualité CD uko muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale ko hafashwe abantu 6 b'abagabo mbere yuko bitwa bakavuga yuko abo bantu bafashwe rero muri groupement ya Kisimba ngo bakoranaga nabo muri VDP Wazalendo bakaba barabishe rero babashinja gukorana n'uyu mutwe nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwabivuze. Yego, batanga imyirondoro yabo yagaragajwe yuko abantu bicwe aho bita Katobo bariko babanje kugirirwa nabi. M23 nta kirabivugaho. Yego, ariko kenshi na kenshi yakunze kugaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa kubera gukorana n'umutwe wa FDL ukorera mwa bino bice cyane ukunda kuvugirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bwo kugaragaza yuko ukubaho k'umutwe wa FDL bifite ishingiro, ndetse ko benshi biyumviye muri Wazalendo ko igitego cyose n'igihe Wazalendo bisubiranyemo bakicana babishinga M23 kandi hano bifitanye n'ibikorwa bya M23. None ubutegetsi bukavuga yuko ibi byabaye muri territoire ya Walikale muri groupement ya Kisimba muri secteur bita Wanianga, nguko abaturage bafashwe bakanitswa na M23, ariko M23 kenshi na kenshi akunze kubihakana. Nubwo ibi nta kirabivugaho ariko ntabwo bwakiri taragira icyo bivugaho kindi. Numva uko bigenda kose nigira icyo bivugaho nabyo turaza kubitangaza. Vincent, leta Kinshasa yatumye kuri ambasaderi wayo uri hano muri Congo Brazzaville, ariko byose bikaba biterwa ngo nuko Joseph Kabila yaba yarageze muri iki gihugu. Kuba yarageze muri iki gihugu nibyo mu kanya twe tumaze kugenda tumuvugaho, biratuma habaho mu by'ukuri kuba ibihugu byombi bigiye guhita byinjira mu bihe cyangwa se mu kutumvikana. Hari ibintu bikunda kuba muri diplomasi ubona ari nka formule. Yego, mu gihe igihugu cyakiriye umuntu ikindi gihugu kitifuza yuko barakwiye kuba bamwakira, yaba ari umunyagihugu wabo cyangwa atari umunyagihugu wabo. Yego, ubona ko ari nka formalite ko ubu minisiteri y'ububanyi n'amahanga ihita itumiza ambasaderi w'icyo gihugu mu kindi gihugu kugira ngo asobanure impamvu bakiriye uwo muntu cyangwa bakoze igikorwa runaka icyo gihugu kitifuzaga. Ni nabyo rero ubona Kayikwamba Wagner yakoze atumiza ambasaderi wa Repubulika ya Kongo kugira ngo atange ubusobanuro, kubera ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange muri iki gihugu gukorana na perezida wacyo. Yego, cyane ko byavuzwe ko baba bagiye no kuganira ku byerekeranye no guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yatumizwe rero kugira ngo atange ubusobanuro, noneho guverinoma ya Kinshasa ibone igira icyemezo ifata mu buryo bwo gushobora gutera ibibazo bya diplomasi, cyangwa bakaba banagira n'ukundi babiganiraho, kuko nka Kongo ivuga yuko ngo batari bakwiye kumwakira kuko akorana n'umutwe wa M23 Rwanda muri ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo kandi ko ngo akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo n'ibyaha by'ubugambanyi, ngo kwemera kumwakira no ngo gufatikanya nawe ngo no guteza imbere ibyaha akomeza ngo gukora nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubivuga. Ariko twavuga ko muri diplomasi n'ibitangwa ko umuntu mutavuga rumwe iyo yakiriwe n'igihugu runaka mu mutumira mukababaza kugira ngo mumenye ibyo baganiriye n'ubwo batabibabwira. Dutegereje kuza kureba rero icyemezo ubutegetsi bwa Kinshasa buraza gufata nyuma y'uko uyu ambasaderi atanze ibisobanuro, niyo bari butangaze yuko banyuzwe cyangwa batanyuzwe bakagira ikindi cyemezo bafata, niba bafata cyo gucana umubano. Ariko simbona ko bishoboka, kubera ko baramutse bacanye umubano byaba bibi kurenza. Niba Tshisekedi afite ibibazo bitandukanye kandi akaba afite umuturanyi nka Congo Brazzaville ashobora kwifashisha mu gihe bamuteye kudete yahungira, cyangwa akaba yazifashisha nk'inzira yamusubiza ku butegetsi, aramutse atiye umubano nabo rero bishingiye ko bakakiriye
uyu Joseph Kabila batavuga rumwe yaba inzira nziza yo guha AFC makumyabiri na gatatu na Joseph Kabila yo gukorana n'ubu butegetsi noneho bwa Repubulika ya Kongo ku buryo umugambi bafite wo kumuhirika bawugeraho vuba kuko bagendera no muri icyo kiza cyo kuba ibihugu byombi bitumvikana. Ntabwo mbona bishobora guteza amakimbirane yagera ku rwego rwo gucana umubano. Ya reka tubwo turaza kugenda tubireba rero byose. Vise reka twishyiraho muri update birumvikana, tugende twapudetinga abadukurikiye, birumvikana update zacu ziragenda zigaruka mu bice bigiye bitandukanye haba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nibyo update zacu ziribanda ku bice bitandukanye. Turabona ibyerekeranye na Kodeko byavuzwe yuko yisha abantu bagera muri 5. Ni bwa bwicanyi buri kubera hariya da. Ni igitero kivuga yuko cyagabwe ku cyumweru ku mugoroba. Bucya ari ku wa mbere nyine ku itariki 10 z'ukwezi kwa Munani 2025. Yego. Nk'uko isoko yacu y'amakuru bivuga yuko ngo cyabera aho bita Jina. Aba nabo bura bari kubatwerere mu Ventura ahubwo burasinzi nuko ari mu gice itarimo. Ni isoko riherereye mwa bino bice bya Jina nyine rikaba naryo yitwa Jina. Muhanda route nationale 27. Kami bita Bahema Baguru. Muri teritwari ya Njugu nk'uko bimwe mu binyamakuru bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byabitangaje. Bivuga rero yuko umuyobozi w'ubwami bwa Bahema Baguru bita Jingura Rutete Risasi uko yabonye abarwanyi bisha abantu 6 bakomeretsa abandi 3. Yego. Ndetse basahura n'ibintu byinshi by'abaturage. Yego. Umwe mu batuye mwa kano gace yavuze yuko abasirikare ba FARDC ndetse n'aba MONUSCO bananiwe gutabara. Ariko si ubwa mbere bivugwa yuko FARDC ndetse na MONUSCO byananiwe gutabara abaturage kuko kenshi na kenshi babonye imitwe itwaje intwaro nk'iyi ngiyi bayibererekera. Umuyobozi w'ubwami rero bwa Bahema Baguru yagiye yavuze ko Kodeko bageze ahantu hagaragara yuko bari gutera ibitero bigamije kwica abaturage. Uko guhera na 2 z'ijoro ariho ubu bwicanyi bwakozwe. Abantu 6 bakaba barishwe bamaze gukomeretswa. Ndetse abo 3 nabo bakomerekejwe bakaba baraje kujyanwa ku bitaro. Bivuga yuko aba bishwe rero bari batutswe mu itsinda bita ngo Sespere. Iki gitero cyaje ngo bagatwara amahene y'abaturage bagasahura amaduka, mu by'ukuri ngo bagakora ibintu byinshi bitandukanye. MONUSCO ariko na FARDC ntibagira icyo babikoraho. Inyeshyamba za Kodeko rero zashyize umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati yabo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuko biherutse kuba. Ubona ntacyo byatanze kuko bakomeje gukora ibikorwa byibasira abasivile mu bice bitandukanye, yaba za Ituri, yaba za Beni ndetse n'ahandi henshi. Twagaruka n'ubundi Kinshasa. Yego. Kinshasa biravuga yuko hari imwe mu maradiyo na televiziyo nanone byongeye kugotwa. Bikaba byagoswe n'abarinda abategetsi barimo perezida wa Repubulika ndetse n'abandi. Iyo radiyo rero ikaba yagoswe ikagotwa ishinjwa ndetse na televiziyo ikagotwa ishinjwa yuko yaba ifitanye umubano na AFC makumyabiri na gatatu. Nguko bajya batangaza ibyerekeranye n'ibyo AFC makumyabiri na gatatu yakoze. Bakaba bakunze iyo radiyo ndetse bakaba bari gushakira n'abanyamakuru bayo kuko ikora ibyo badashaka. Akaba ari radiyo bita CMR 13. Kuva rero ku mugoroba nyirayo yitwa Louis France Kuzikesa, akaba akiri gushakishwa nawe kugira ngo afungwe nk'uko amakuru dukesha abaturage bari muri bice abivuga. Twagaruka muri Bukavu nabo hakomeje kuba ibibazo bitandukanye. Nyuma y'uko hakwiye amazu menshi atandukanye, wahiye amazu agera muri 13. Yarahiye. Yego. Ndetse anagera mu 1000 akangirika. Biravuga yuko imvura ikomeye nanone yahitanye abantu bagera muri 5. Senya n'amazu menshi aho bita muri Buhoko. Muri komine Kadutu
hakaba hari n'abantu bakomeretse nyine ariko abo bose bakaba babuze gitabara kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri nta buryo bwashyizeho bw'ibikorwa remezo byabatabara. Ibyo nabyo bikaba bigenda bikira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Abaturage bakavuga bati Kinshasa yanze kubaka ibikorwa remezo bifatika ku buryo isaha ku isaha byafasha abantu, none imvura iragwa kubera amarigori atameze neza, abantu amazu yabo agasenyuka ndetse n'ibindi. Barimo baragaya mbega ko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo bwabakoreye mu gihe bari bahari, bagasaba M23 ko yagira icyo ikora kugira ngo babone ibikorwa remezo bibafasha ndetse no kwirinda mu bihe bitandukanye. Dusimbukire muri Uganda. Yego. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatunguye abantu benshi ubwo yavugaga ko ngo abayobozi bo muri ibiro byiwe barya ruswa, ngo ko bamunzwe ruswa kugira ngo naho basa abaturage agera kuri miliyoni 30 z'amashiringi kugira ngo bamuhuze nawe. Yabivuze nyine nyuma y'uko n'ubundi abantu benshi babivugaga y'uko bamwe mu bategetsi be bamunzwe na ruswa, nawe yaje kugira arabishimangira. Twanyarukira no muri Aziya muri Katari. Yego, tujye i Doha. Katari nayo ku mugoroba yasohoye itangazo rivuga yuko bashima icyemezo cyafashwe na Australia ndetse na Nouvelle-Zélande cyo gusohora itangazo rishyigikira Palestine yuko yaba igihugu cyigenga. Ariko Katari nubwo yasohoye ino tangazo, umunywanyi wabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo babishyigikiye, kuko bavuze yuko kuba ibihugu byemera yuko Palestine yaba igihugu cyigenga ngo atari byo. Bavuye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zivuga ko ngo icyemezo cya Perezida Macron ko Macron nawe yabitangiye yuko Palestine yigenga ndetse n'Ubwongereza bwabyemeye, uko kwemera ko Palestine iba igihugu cyigenga ngo cyabangamiye ibiganiro bya Israel n'umutwe wa Hamas ndetse guhagarika intambara. Ariko ibihugu byinshi bikagaragaza yuko kuba iki gihugu cyakigenga byaba byiza ko abaturage babo bagira uburenganzira bufatika kandi buhoraho, bigatuma nta muturage ukomeza kubangamirwa n'ibitero bya Isirayeli. Bikavuga yuko nubwo Isirayeli cyagufata Gaza, ariko mu gihe kino gihugu cyaba cyemewe kikigenga ko cyabona n'abagitabara, bakaba bagifasha kwirinda ibitero bya Isirayeli. Numva twagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ejo twagejeje ku bakunzi bacu inkuru yerekeranye n'uburyo uwari minisitiri w'uburobyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Kisaka Yereyere yihuje n'ihuriro AFM23 kandi akagaragara mu ruhame aho yakanguriraga n'abandi bantu kwihuza n'uyu mutwe. Nyuma y'uko rero abitangaje kandi akanagaragara mu ruhame ashimangira uno mutwe, anagaragariza abandi bantu ko bakwiye kwihuza nawo, umuryango akomokamo wamwamaganira avuga ati umuryango wacu ntabwo ushyigikiye kuba warihuje n'uyu mutwe wa AFM23. Ni umuryango witwa rero ngo Abayira. Ukaba watangajwe ko ngo ababazwe cyane nuko Daniel Kisaka Yereyere uwo ari minisitiri w'igihugu ushinzwe uburobyi n'ubworozi, ndetse akaba yarabaye na minisitiri w'imibereho myiza, ubumwe n'ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko yihuje na AFM23. Yego. Ku wa gatandatu rero niho uyu mugabo yagaragaye mu mafoto ari kumwe n'abayobozi ba AFM23 ubwo habaga inama yari iyobowe n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikaba iyo nama nyine yarabereye muri komine ya Kayina muri teritwari ya Rubero. Byumvikana ko ari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uwo muhango rero Daniel Kisaka yari yagaragaye ahamya ku mugaragaro ko yinjiye mu mutwe wa M23. Anagaragara neza ubutegetsi bwa Kinshasa, anatangaza ko yiyemeje kuba umusirikare wuzuye muri izi nyeshyamba, uko yiteguye kubarwanira. Yego. Umuryango wiwe rero wiyita ngo ni Abayira akomokamo nk'uko byatangajwe n'umuryango we, uvuga yuko mu gikorwa cy'ubugambanyi ngo yakoze ngo bakigaya,
bakaba bamushinja ko ari ubugambanyi bukomeye kuko ngo gihabanye n'indangagaciro n'umuco byabo nk'abantu biyemeje kurwanya ngo icyo ari cyo cyose cyangwa ubutegetsi ndetse n'umutegetsi wabo nk'uko babivuga. bakaba kandi n'umuntu wabaye mu nzego za leta nk'uko ngo atarakwiye kuba yihuza na M23. hakaba hari n'undi bita Kambare Muhamba Maxime, ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umuco bita ngo Kiyagandayira, ukaba nyine n'uyu mugabo Yereyere. Yego, yavuze ko mu mateka agaragaza ko ngo abayira igihe cyose ngo bahagurukiye kurwanya ibitero by'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ngo n'uyu nawe igihe bamufata nawe bamurwanya nk'umwanzi, uko bidakwiriye ko ngo umuntu wabavutsemo ngo akwiye kujya kwihuza nabo. yego, ngo kandi umuntu wabaye mu nzego zo hejuru ngo yemere kugwa mu butego ngo w'umwana ngo ashaka kwiyitirira ngo urugamba rw'ubusahuzi. mu by'ukuri ubona yuko uyu muryango wiwe bakomeje ugaya mu myitwarire yagize, ngo ibyo ngo arimo ngo agiye kwifatikanya ngo n'abishakira imyanya y'ubuyobozi mu binyuze mu gufatanya n'umwanzi, ngo ntaho bihuriye n'ibitekerezo byabo, ngo kuko ngo bo icyo bakeneye ni uko ngo umuntu agaragaza ibitekerezo ngo noneho bakabona kujya mu butegetsi. uyu muryango rero ukaba ushyigikiye Perezida Felix Tshisekedi ku rugamba ahanganyemo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse ngo bakaba bafatanyije n'umugambi wo kubohoza ngo uduce twose ngo twafashe n'izi nyeshyamba za M23. ariko akaba bavuga ibi ngibi mu gihe amahitamo y'umuntu ari ayo ku giti cye. yego, numva umuryango utagakwiye kuba umuhitiramo aho ajya, niba yabihisemo bakwiye kuba bamurekera amahitamo yiwe, nabo bagahitamo niba bashaka gufasha Tshisekedi bakamufasha ariko batagiye kumuharasinga. ubwo amahitamo yiwe niyo yabonye amukwiriye, numva ibi ari ukwinjira mu buzima bwe bitagakwiye. Vise, reka duse n'abagaruka kuri izi deployment ziri hano ziri gukorerwa ku mpande zombi, tugire uburyo ki twabisesenguramo cyangwa se twabigarukaho mu buryo bucukumbuye kuri izi mpande zombi. bigaragara ko n'ubundi rwose ikijyanye n'imirwano cyaba cyuwe ndetse kinakomeye cyane. Turabona impande zombi bamwe barasohora itangazo bavuga bati uru ruhande rwa VSSR faces fire, ati badeployinze abasirikare mu kanya tukumva ararwanye. nk'ubu ndabona ikinyamakuru bitawe nitazama RDC info cyo kiravuga rwose ko ku itariki 11 rendi, ubwo ni ku munsi w'ejo ko z'uku kwezi, ko muri teritwari ya Warungu haba harabaye imirwano karahabutaka y'abazarendo. Vise, iki kintu ndagira ngo tukinjiremo neza kugira ngo tugisesengure dushireho umuco abantu badukurikiye bumve uburyo ki ibi bitero biri kubera aha hantu, uburyo ki bimeze n'uburyo ki abaturage aha hantu bamerewe maginga yangaye. abaturage bari mu kaga kubera yuko yaba M23 ntabwo ishaka kuba ayishyira intwaro hasi, kuko kenshi na kenshi uvuga yuko ngo yitabara, ariko wabireba ukabona kenshi na kenshi nayo iragaba ibitero bitandukanye mu bice bitandukanye kugira ngo nayo ibyigarurire. ibyo rero ukabona n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo ntabwo bushaka gushyira intwaro hasi ngo bwubahirize ibyo bwagiye buvugana n'aba ngaba bahanganye. ariko ibyo bitero byose iyo bibaye nta bandi babigiriramo ibyago, ni abaturage, kubera yuko mu Kinyarwanda hari umugani buriya bajya baca bakavuga ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye hababara ibyatsi. urebye abaturage nabo babarira kuko abenshi barava mu byabo, abandi bagahitanwa n'iyi mirwano. ubona rero bigikomeza gushyira abaturage mu kaga kubera ko abaturage bari bageze aho batangira gutuza, kuko hari nka raporo nabonye uvuga yuko abantu bagera muri 2 miliyoni bari barakuwe mu byabo n'intambara zabaga mu burasirazuba bwa Kongo. bari batangiye gusubira mu byabo, noneho batangiye gukora ku buryo bakiteza imbere bakirinda inzara ndetse n'ibindi bibazo bari bagiye bafite. ariko ikigaragara ni uko izi ntambara zigiye kongera kubura, yaba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ku mpande zombi,
ishobora kongera kubangamira uburenganzira bwabo ndetse bakaba basubira no mu nkambi. Aha ngaha urabona yuko Bujumbura yagizwe ahantu hakomeye ho gushyira intwaro zivuye i Kinshasa, kandi ukabona yuko M23 nayo idashaka kuvirira kuba yafata umujyi wa Uvira ndetse n'agace ka Pinga. Ukabona yuko isaha ku isaha bino bice biri mu kaga, ariko wanareba ukabona sibye M23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nko muri turi hari undi mutwe bita CRP nawo ubona yuko ugamije gukomeza kurwana na FRDC. Wareba muri turi ugasanga harimo Codeco, wava muri bice wajya mu gice cya Aminengo basanga hari baba Mai ndetse na FDLR nyinshi, wagenda ikita ari umutwe bita Mubondo. Ibyo byose usanga ari ibintu bibuza abaturage umutekano ndetse n'amahoro, bishobora gutuma n'ubundi iki gihugu gikomeza kuba mu mvururu zishingiye ku ntambara ikoresha amasasu ndetse kandi abuza abaturage umutekano mu buryo bufatika. Nkabona rero ko iki ari igihe n'ubundi kigiye kongera kuba kibi ku Banyekongo. None Vincent, icyo ndimo ndibaza kandi ntekereza ko buri wese arimo aribaza, none iyi ntambara kurangira kwayo ese bura bizagenda biturabona ni nk'iki kigomba gukorwa kugira ngo iyi ntambara mu by'ukuri irangire cyangwa se bahagarika kurwana? Twabonye amasezerano y'Idoha ntacyo yakivuze, nta nubwo rwose akigarukwaho, kuko yaba impande zombi ziravuga ko nta butumire zigeze zibona. Ukibaza niba Doha ariyo yagombaga kubatumira cyangwa se niba nk'abo bafite ibibazo aribo bakagombye ko baribwirije bakerekezayo, bikayobera umuntu, bikayobekana. Niki Doha iri buze cyangwa niki none kiri buze kubaho ibya Doha biramutse niba koko byanze? Twabonye mbere ya Doha twagiye tubona amasezerano agiye abera i Rwanda muri Angola nayaranga, twagiye tubona umuryango wa nyine ubwo ni EAC nawe ugerageza guhomahoma biranga. Sadek yagerageje no kuza kurwana, bamwe muri bo mu by'ukuri baraza biranga. Ubu none niki gishobora gukurikira gishobora gutuma habaho guhugirana cyangwa se gusa bahagaritse imirwano bagihugiyeho, reka bariko tubyita? Ntabwo mbona ibiganiro bya Bwana bizakemura kino kibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa ibiganiro byo mu bindi bihugu nk'icyo bivugaga ibya EAC, ibyo bavugaga ibya Rwanda ndetse n'ahandi. Ikibazo kiri muri Kongo ni icy'Abanyekongo kandi bakiziranyeho, yaba ari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, yaba ari abavuga Igiswahili ndetse n'izindi ndimi. Kugira ngo ibibazo biri muri kino gihugu bikemuke bisaba inzira imwe, nuko Abanyekongo ubwabo bicarana nta munyamahanga wundi wivanzemo, bakaganira noneho bagakemura ibibazo byabo. Mu gihe ikintu batari bakigeraho ngo bicarane ubwabo baganire, ikibazo cyo kurwana kizahoraho ibihe byose, ku buryo uzajya ubona amanywa n'ijoro intambara ikomeza yubuka, kuko batashaka gukura ibisubizo mu mahanga kandi ibyo bisubizo bitakemura ibibazo bafite. Ikintu cyakemura ibibazo bafite ni ibiganiro bihuza Abanyekongo ubwabo, nta wundi munyamahanga ugiyemo, bakicarana bakaganira ku bibazo muzi biri muri Kongo. Bamara kubiganira bagatora n'umuti w'uburyo babikemura. Vise, none baricara biciye mu zenzira kubona ko impande zombi zitumvikana, ntawemera kuba yakwegera undi. Ngira ngo waribonye ko niduhaye muve turagivuga iti batwoherereza, bajya kuvuga ngo baraje bakohereza abantu bari from nowhere utamenya ngo baturutse hehe, donc badasobanutse, bashobora no gufata ibyemezo ejo giseke dakabihakana. Urabona aba bagabo bazahura bate nk'umuntu w'umusesenguzi ndetse unarebera kure ibyo muri urugamba ruri kubera ahangaha cyangwa se biri kubera muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urabona ari nkaye bashobora guhurira? Ese byaciye nko mu zihe nzira? Gerageza ubikurure usobanurire cyangwa se tubibwira abadukurikiye. Ushingiye ku mateka ya kure ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akakuzana akakugeza muri za 2013, ubona yuko imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta wundi mutwe uzabaho nka AFDL wahiritse ubutegetsi ukabigeraho
bitewe n'igihe bari barimo kuko byashobokaga. ariko M23 ndabona byashoboka niba batangiye no kujya gushakisha uburyo kibanyura za Brazzaville bagahita bagera Kinshasa byaborohera cyane kuko buriya baramutse aribo izira kudeta twagiye tubona zishaka guterwa zigapfuba ntekereza ko aribo binjiye muri iyo operation ndatekereza ko bayisoza vuba ndetse no mu gihe gito nkanavuga nti ubundi bindi bice basa n'abagenda birukanka ushobora gusanga bamwe bafasha ahangaha mu Kinshasa abana rero tugahita twumva bageze Kisangani bakihuta cyane ndetse ibintu bikaba byarangira vise kuko hari amakuru mfite yuko kiragiye bura bakigera muri za Warikare hari n'abajenerali benshi ngo bagiye bavuga bati uri nta mwanya wo kwirukanka dufite bakazajya bahita ngo bajoiningana n'abasirikare benshi cyane ayo makuru nayakiriye. Buriya amateka agira ibyo avuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nakubwira urebye imbaraga FDL yari icyo kuko yari ishyigikiwe n'ibihugu byose bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo yabashije kugera ku mugambi wo ku butegetsi ariko ubu ntabwo bishoboka kubera impamvu ngiye gukubwira. Impamvu ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka inyungu mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ikabibyaza umusaruro kugira ngo ibyaza umutungo kamere wa Kongo inyungu. Ibyo rero byonyine byatuma umutwe uwo ari wo wose washaka kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa utabigeraho kubera yuko nta gihugu cyaza gishyigikira M23 ngo kimare umwaka cyangwa imyaka ibiri ibi bihugu bitagifatiye ibihano cyangwa ngo byafata izindi ngamba zituma M23 itagera ku mugambi wo ku butegetsi kubera yuko ubu ngubu ku butegetsi ukoresheje imbaraga ni ikintu yaba umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bitapfa gushyigikira mu buryo bushoboka. Ibi rero wabireba ukabirebera mu mateka ya kure ukareba uko ibibazo byagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiye birangira imitwe ihuye ikaganira wa mutwe warwanaga abari barimo bakuru bakajya mu butegetsi abandi bari bari ku ruhande bameze nk'abasita gusa nk'abareba umupira ntacyo bibamariye. N'ubundi n'ibimbona ariko bizarangira ibiganiro bizaba nk'uko byabaye RCD ikajya mu butegetsi CNDP ikaza kuvuka n'ubundi bano bamwe muri aba ngaba abo bari bafatanyije bagiye mu butegetsi muri za 2009 abandi banga kujyamo. Ntibizagutangaza n'ubundi bamwe muri aba ngaba bagiye mu butegetsi bamara kujya mu butegetsi ugasanga bimwe baharaniraga n'ubundi birangiye batabigezeho kubera ko isi hari isoko ubu ngubu bitanga ku byerekeranye no guhirika ubutegetsi. Ntabwo byapfa gukunda ku butegetsi buhirima aho bizarangira nuko bazumvikana ariko abantu benshi nyine bamaze kubaho. Ubwo bivuze ngo nibi bice mve turimo nkurikije ubusesenguzi bwe bivuze ko izabivamo byose birashoboka. Izabivamo niyo bivamo none cyangwa ejo ariko amaherezo izabivamo kuko niba yemera ibiganiro niba yemera ko tutagenda kose bizavuga yuko bagabanya ubutegetsi. Niba aramuka bagabanya ubutegetsi ntabwo rero bazaba babonye ubutegetsi kuko ntabwo nkeka ko M23 ifite umuntu waba perezida. Yamuba ntabwo ibyo rwose mbiceka kuko uramutse urebye imyumvire y'abanyekongo bakavuga ngo batore Kanyuka se ntiyamuba ntibamwemera Kanyuka ntibamwemera kandi ninde umwemera nuko mwemera nk'umukongomani ko ntibamwemera ko yaba perezida. None nanga Corneille nanga nyine nk'uko bivuga. So reka twemere ubusesenguzi bwe wenda byo wenda twe ko bishoboka ariko imyaka izabugana izaba 30 ariko bizarangira mu biganiro bagabana ubutegetsi bamwe bajye mu butegetsi abandi bakwira imishwaro. Ko nabonye bigoye vise ko bagaragaza ko ntabwo ibintu birimo imbunda byoroshye ko bagaragaza ko biragora bikarangira ariko bikunda ko bagaragaza ko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bari muri ibi bice bo baba bagiye guhura n'akaga gakomeye igihe haba hongeye kuba nk'uko byari bisanzwe. Nese ubundi gize ngo kurwana kuba barafashe intwaro bivuga ko akaga kazavaho. Akaga kazavaho kubera yuko intwaro zaba ziteretse ku mpande zose. M23 gufata intwaro ntabwo bivuga yuko avuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa rw'igitwahili akaga kazavaho kuko abo batoteza nyine bazakomeza bavuge yuko abo bari kurwanira aribo bateje ibibazo
ahubwo icyatuma ako kaga kavaho ni uko bicarana bakaganira noneho bagatora igisubizo gifatika kandi kirambye, naho kuba mu gukoresha intwaro ako kaga bagakuraho, ndakurahiye ntikavaho. ubwo rero ubwo ibyo twavugaga muri aka kanya tuvuga tuti none ni iki kiri buze gukorwa noneho vuba, kuko turabona nubona yuko uri kuvuga yuko avuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ndabona nk'ubu muri Bukavu umupasiteri bita ngo Kazibaziba amaze kwicwa na Wazalendo muri ibi bice. umupasiteri yitwa Keri Bahati Kazibaziba. yayoboraga idini bita Communauté des Églises Mission de Grâce dans le monde. ubu se aho yiciwe si M23 yakontorora niyo none urumva ako kaga ko ihari kandi kabifite intwaro, ako kaga urumva kavuyeho karacyariho pe. akaga kugumaho kazagumaho kubera ko ntabwo iki kibazo kimaze imyaka irenga 30 cyakemurwa n'intwaro. kubera yuko iyo kiravuga gikemurwa n'intwaro AFDL baragikemuye. ariko nanjye ndimo ndavuga nti none vise ni iki kiri bukorwa kugira ngo iyi mirwano ubona uyu mwuka w'intambara wongeye gututumba use naho wongera guhosha, ni iki kiri buze gukorwa sasa? buri intambara zose uko bigiye bazarwana bumbana imitsi birangire bumvikanye. ubwo tuvuge ngo ubu bagiye kongera barwane, igihe kizagera bongera bahagarike noneho bazaganirira hehe sasa? rero bazajya i Doha, bazaganirira iwabo muri Kongo. uko nabo bazaganirira hanze ya Kongo nta gisubizo kizavamo, ntacyo rwose. nta munyamahanga uzageza kuri Kongo ku bumwe n'ubwiyunge abanyekongo, nta munyamahanga uzaharanira inyungu z'abanyekongo. ariko abanyekongo ntabwo bazaharanira inyungu zabo. muri iriya minsi bigeze kuvuga ngo bashobora kuza kuganirira, hari ibihuha byigeze guhwiswa bivuga ko ngo bashobora kuza kuganirira i Goma. ibihuha nyine nk'uko bivuga ko byigeze gukwirakwira. ntabwo M23 ifite ubushobozi bwo gukura itsinda Kinshasa ngo rize kuganirira nabo hano i Goma. ahubwo icyawe cyomona gishoboka M23 niyo yakisumetse ikajya Kinshasa kuganira. niyo yahaguruka ikagera cyangwa bakajya kuganira. ikwereka yuko M23 nta bushobozi ifite bwo gutumira itsinda riri Kinshasa ngo yize hano baganire. ngiye kukwereka ibintu 5 byananiye M23 kubigeraho mu myaka 3 imaze kontorora ibice ifite. icya mbere M23 yananiwe gushyiraho urwego rufatika rugenzura uburezi ngo rukore rutisunze ibya Kinshasa. icya kabiri M23 yananiwe gushyiraho urwego rukontorora amabanki uburyo babasha kuba bakontorora ubukungu mu buryo bufatika. M23 yananiwe gushyiraho uburyo bajera ubutabera. yego. M23 yananiwe gushyiraho uburyo bajera ububanyi n'amahanga. tugarutse ku butabera burabivuze ngo naho biracyameze nko ku bwa Kisekedi. ntabwo ari ku bwa Kisekedi. nibura ku bwa Kisekedi bwo wabonaga yuko bapfa kwifashisha n'izo nkiko n'ibyabaye bikavugwa. noneho ubu ngubu ukoze icyaha bamushyiraho. ariko twumvishe ngo bagiye kubikora, twumvishe ko bagiye kubishyiraho gushyiraho batarabikora. ubwo nyine ariko biri mu nzira, ibintu ni gake gake. ariko ko bavuze ko bashyizeho kadeko yarakoze birakora. icyo ngicyo kwereka yuko mu by'ukuri ibyo bintu kugira ngo bikunde babigereho uko bisaba yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bushyiramo akaboko kandi gafatika. niba kugera isaba cyemera ko bagifite ubushobozi ku mari, bagifite ubushobozi ku butabera, bagifite ubushobozi ku bubanyi n'amahanga ndetse n'uburezi. icyo ni ikintu kibugaragariza yuko bagifite intege nkeya kandi bakeneye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bubaha imbaraga. ese umuntu M23 uramutse uyihaye ubutegetsi ukareba uko bayoboye muri Sud Kivu, ukareba uko bayoboye no mu bindi bice bitandukanye, ukuyemo abantu batarenga ukuyemo Makenga ugakuramo Wilimanzi abantu batarenze 50, urabona uwabaha Kongo bayiyobora?
banapfundapfundikanya bigashoboka. Okay, ni ugupfundapfundikanya rero numva ko cyaba ikibazo. Hari amakuru nabonye ariko nyiri gukorera ubushakashatsi uvuga yuko ubundi bamwe mu basirikare ba M23 hari aho bagera bagakora ibikorwa nka bya bindi Katanyama yajya gukora. Ubwo uravuga nk'ibihe? Ibyo kugenda bagasahura bakagenda bakiba ariko ndacyabikorera ubushakashatsi mu buryo bw'ifite raporo ndayitiranze vuba. Oya tujya twumva bamwe banageraho bagafungwa bigendanye n'ibyo ngibyo. Urumva rero niyo babikora bamaze imyaka 2 kandi baracyaryohewe n'impinduka. Urumva hashize imyaka 10 byagenda bite? Ingoma yabiri kurura. Ingoma yabiri kurura. Aha rero birasaba yuko umuyobozi wa M23 umuyobozi wa AS atekereza gatatu. Uwo gutekereza kabiri ntibihagije. Ariko natekereza gatatu azaza ibitekerezo bibiri bifatika. Kimwe cyunganira ikindi. Abona igikwiye gukorwa mu banyekongo ndetse n'abaturage ba Kongo n'abana ba Kongo byubaka amahoro arambye kandi mu buryo bwiza kandi bufatika. Ya vise reka dusubikira anga tuze kugaruka amasaha ari imbere. Urakoze cyane. Reka ro dushimire cyane mwebwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Tubabwire rwose ko cyangwa se twishimira uburyo kimwe mwabanye natwe. Wowe rero udukurikiye utarakanda subscribe yikandeho ukane no kunzogera kugira inkuru zacu zikihagera uzajya ubona notification. Kuri mwe mwabikoze rero mwibuke gukanda like ndetse muna sharing. Turabakunda cyane. Ciao.